denge gel, denge Kurdistaniye. Şinavendan uçan radyo denge gelden baş godarın heja irone hiçli 2025 penşem Brüksel saat 4 lamede 16 emen uçan davi peşkeş bikendem dem azadi rehber apoye. Li paytaxta Finlandiya Helsinki bu şeyden Paris'e merasima birani hatını darxıstandım. Birani ne de axavtın hatın kirin u banga xwedi derketin alıp bevajuye hatekirin u jibu yazdı he. مجدار جی جبو تلبونا میشه بانک هاتکرن. دست بکا شورشی حتی داویا ثمنی و عمری من دیگر شورشی بود لزیندانان برخوادر بود لجیا شروان بود لباجاران سیاست ندار بود یعنی از گرگ دفازم بود بدن مینک بو جوان ميت كل في قتليام وان قتليام بسا شهر نزارتكين ودبيجي أميسك شو طوان بي ريا هري بردوزيوان يا ريا هري معقولة ويا ريا حقيقة يعني سيسا بيشكنا هجي مثال القارئ نولد القارئ İnsan diyor ki uyarak bu hakkı bu amadekirin erişli kurdakir merkezi Navi Ahmet Kaya Navi Ahmet Kaya merkezi ve qasdi erişmede ediyor bızanabım hedef ettim ve uyarak beni her tişki از قتلیامانه از سوچانه پیش مروبایی وقتی نکرم به میراث و به گلک سر بنمیم جوان سکوکوت جبو بجیهکرنا مافی کردان ده دستورا نو ده یکی دی پیوسته Sekreteri Partiya Demokratika Kurdistanê Sûriyê ciwan Seko tekiler rewşa Kurdan yeli Sûrî û nîqaşên ji bo pêşê rojê de axivî. Seko dest şankir ku ji bo Kurdan yekîtiya neteweyî şert e. براسي مسألة قال كرد يكيتيا ريزا كريزيا مالا كرد عم بينن في داويا سال 2024 ما دست بكر آریکاریا فرانسیا امریکیا بریتانیا قوم کاربن یکریزیا مالا کردی چکن جبو قوم کاربن دما پیش دام حاضر بون کی جبو سوریه کنو ام حاضر ببن یعنی اما جی موک پارتی پینه کی دسپیکا گو علمتی مهاتا کرن گو اوی کریزیا مالا کردی دبی آوا ببی و دیسم دسپی بکن ما حاضر بونا خدا خویا کرن دا دیار کرن گو ام حاضرن جبی کریزیا را و ام آمدنه یعنی و پیوست دوی مرحله و وی قناع گو ام تیرا درباس دبن گو ام وک کرد ایدی سر هفدو بن ایدی ام یک کریزیا خوا خودی در کفن و ام آوا بکن وی مرحله بخوینن ام باش زانبن گو کریزیا مالا کردی سر هر تشتیره یک کریزیا مالا کردی آوا گو دهنی گو تبهیز بی ایرو دریه گو تلی بخی ایدی او دری باحترام شرفه به نو کسین گو ایرو چند روزی وانا افده روزی وانا شامات دیگرین کس استقبال واجیناتی کس پیشوازی واجیناتی یعنی وکهویا گوته مشاندن قصده هلبت گو اف قصده ایرو پشتامه به و هلبت قضیه مجی و گلک تشتی باش و ببین و اف یکریزیا مجی و به و پشتکی و قوتکی و هزکی پشتامه گو مقاربن ایده سوری دا مقاربن بقویمی ام دعوا ما في خوبك يعني
Azadiya Reberapor ya yekane ya derketina ji tündî û şerê siyasetmedarê Kurd lezgin botan tekildarî mijarên Rojavê Axivî. Botananî zima ku gelê Kurd xwe bi fikrê Reberapor birêxistin kiriye. Herwa balkşan ser rista Reberapor ya da aşçiyê de wiha got. Şertê ku modela çareseriya demokratîk a Birêz Öcalan bikeve meriyetê de. Ji bo ev pêwajû bi rêve biçe divê Birêz Öcalan azad bibe. Bikaranîna mafê hêviyê rakirina astengên li pêşiya Birêz Öcalan pêwîstî ye. Eger daxwaza demokrasi û aşçê têkirin divê ders jî tevayên li rûşlata navîn bêderxistin û modela çareseriya ya Birêz Öcalan bê bi cîhanîn. Ev model wê di pêkanîna aşçiya li Tirkiye û rûşlata navîn de xwedî roleke kritik be. Ji bo vê jî divê Birêz Öcalan azad bibe û karibe bi her beşê civakê re hevdîtîne bike. Aktivista Têjayê Güldem Doğan got pêvajoya çareserî hewcedariyê. Aktivista Têjayê Güldem Doğan têkildarî nîqaşên divan rojên Dawîdê têne kirin axivî. Güldem Doğan wiha dipêje em di pêvajoyeke dijwar derbas dibin. Jin zarok rojnameger tên qetil kirin tevî zihniyeta dagirker têkoşîna demokratîk jî mezin dibe. Bêguman em rihê têkoşîn û berxwedana xwe ji Birêz Öcalan dikirin. Çareserî li îmralê nîşan dide. Em hemû vê baş dizanin ku muxatapê çareseriyê Rêber Apo ye. Hemû partî jî ve dizanin ji ber vê divê erka pêvajiyê be cîhanîn. Güldem Doğan diyar kir ku ji bo gelên rûşata navîn gava pêvajiyeke girîng hatiye avêtin û wiha bidawî kir. Bandora herî mezin a divê gavê de têkoşîna bi biryardariyê. Abdullah Öcalan dibêje ji bo wê keviyê çareserî divê demir dest pêk be. Em jin vê pêvajiyê girîng û bi nirx dibînin. Tecrît hîna devam dibe. Divê şert û mercên azadiya fîzîkiya Reberapor bê avakirin. Ev ji bo Tirkiye û rûşlata navîn derfetek girîng e. Ev gav ji bo hemû gelan gaveke mezin e. Şeniyên bajarê Tiltemirê li hemberî êrîşan bi HPC re komîteyên parastina avakirina Şenî dibêjin ew ê heta dawiyê piştgiriya qesedê bikin. Em derketin heresê xwe îro ro em bajarê xwe çî dikin em xweser ji bo xwîna zarokê xwe parastina bajarê xwe dikin em pî qeseda xwe û ya peça xwe dikin û heya xwînek ka medheb em terk nakin ji bo şehîdê xwe û em çavê Erdogan distîn û em nahêlin têke bajarê me. هر رو دکتر و کمینی با ام حمایت خود کردم خود آریز شبر چته تخم بشتا خطدینی و یعنی ام برا نادم بعد ور بشتاوین و شهری بشتا خطدی ام برا نادم ام تم ام زاری خو قلی خو گش ام بشتا خطدی. Xelkê Kobanê berxwedan û piştevaniya xelkê Bakurê Kurdistanê ya ji bo Kobanê silav kir got çawa ku gelê Bakur 2014 li ser Sînûr piştgiriya Kobanê kir ya vê carê jî piştgiriya Rojava dikin. Navê me Hisna Bûz ye. Em wek jinê Kobanî em hîro li vê derê hazirin ji ber hevalê me Bakurê Kurdistanê da nihal hember Sînûra Sekîn ne di 2014 da dîsa hatin ber Sînûra Sekîn piştgiriya gelê me kirin em silav dikin berxwediyê wana em nihal vê derê hazirin em ji ber ku em jî piştgiriya xwe wana din em berke em jinê Kobanî em ku çiwarê ser milê me em nasekinin. Em ji gelê xwe Bakurê dibêjin gelek em spas dikin û hîro jî xwe ispat kir û carek dinê xwe ispat kir piştgiriya gelê Kurd li ser Kobanê ser Rojava û em jî wek Kurdên Kobanê Kurdên Rojava em gelekî spasiya we dikin. Kobanê Sekînî em bi ser kevne bi îrada we bi coşê hane we ji me re çê dikin em Kobanê bi ser kevne li kedê êmekê şervanê me cepê şer da û xort û keçê me hane xûna xwe feda dikin ji bo Kobanê azad bibîne ji bo Kobanê mînak bibîne ku ji hemû dinyayê re ku bajarekî azad e bajarekî demokrat e bajarekî pêşnihad. Devleta Îranê cezayê rojnamevana Kurd Paxşan Azîzî erê kir parêzer Emîr Reîsiyan li ser rûpela xwe ya medyayê dîjital daxuyand
دادگه بلند ایرانی جزای ادامه یل پاخشان عزیز هاتبو برین اری کریه دادگه هروها بلکه کوش و پاراسنا پاخشان عزیز هاتبو پیشکش کرن جی رد کرنه جنا کرد پاخشان عزیزی جی باجار مهابات آروشات کردستانه جبو مافین جنین کرد خباتم شاند او د چالاکی خود بالدکشینه سر تکوشنا جنان 2023 ترمه 2024 ده جالی دولتا ایران و هاته گرتن پاخشان عزیز جبو زاروک و جنین جباکور روشات سوریه هاتبون کوش برکرن خباتن آلیکاریه دمشان دولتا ایران جبروان فعالیت نوین انسانی جزای ادامه دایه نهال زندانا اوینا تهران ترا گرتن işkenceyen kudnava 6 mahande dit tucar nebun mjara lepersine Malbata girtiye hatiye derb kirin serledanın suç kirin girtiye adliye bina ve reke eşestu pensale kule girtika hejmar ayek tipa teya Ahmet'e tera girtin de hafte çileyde jihela gardiyanan ve hatiye derb kirin برازی رکه رضوان کازان گفت کو ماموی بی هنجه تک وری نشاندان جهیلا گاردیانان و هاتی درب کرن و افتش آن نزمان مامی من به مافی تلفن خوی گهاند ما و شو پی دربی نشانه مدا ما جدی من قید کر و دست مده ام چون جم دوزگری گرتگه او مگلی کر کسک لور به مره مخاطب نبو مامور جی خودی نزیکاتی که نباش بون جبر اولهی جان مامی خو فکر المهنه ام جره بریا گرتگه گلیدار بانگا مجبوری خسر مافی مروان و وزارت داده اوه گو ویزلمه قبول نکن ایلیب کازانج خوست گو کسین مامی وان درب کرن ورن جزا کرن جبر گل بارانا هزین ایران کولبرک بگیرانی بریندار بو کومل مافی مروان کردستان راگهان کو دو کولبرک کو یه بناو حسن رسولی خلک گنده دولتوی زردشتری چای جاسوزانی ده انجام گلباران هزین ایرانی ده بگیرانی بریندار بو هات گوتن جبر برینا حسن رسول گران بویه راکرنا نخوشخانه باجاری زردشتی بله گودن جمع نوچین داوی پیشکش کرن حتی سبب من خوشیه ده دن باش